Pozdrav svima, vi slušate Kriminalno dobre priče. Ja sam Doda. Ja sam Ines. Malo sam zaspala. Šalim se. I nisam još Ines ni počela, ti si već zaspala. Šalim se, nisam zaspala, ja sam tu, evo, Dodo, slušam te pažljivo. Dobro, Ines, prvo ćemo reći ono što nas muči, recimo. Što sam i napisala u jednoj objavi, ali ne znam da li svi čitaju te objave. Pogotovo kad vide puno teksta, možda su ko Ines pa preskoče. Uglavnom imamo opet problema sa Zencasterom. Mi smo mu bili doskočili na neko vrijeme, jel? Pa smo snimali sa raznih mail adresa, jer svi oni programi koje smo isprobali nisu bili dobri. Zvuk je štekao. Znači, svi džabe programi nam se pokazali loši. Zencasteru smo koliko toliko doskočili, ali on sada potpuno ukida, Ines, od 16. koda. Tako je, 16. 11. Da, ukida potpuno besplatno snimanje, čak i ta 2 sata mjesečno, jel, što je do sad bilo. Tako da smo prisiljene platiti, ja sad Ines čak ni ne znam koliko je to bilo. Ja se isto ne sjećam u ostalom. 20 eura, 12, 15, 20, nekako tako tu. Tu se, dobro, sad treba paziti koliko sati i svega dobijamo, nama je nešto, ako su samo 2 sata, nama je to malo, jel? Ma gledajte ovako, mi smo do sad na jedno 8 e-mail adresa različitih vodili Zencaster. Na svakoj smo dobili po 2 sata mjesečno i na taj način smo uspjeli voditi do sad već. Ali to je Dodina adresa, moje 2, pa od prijatelja, pa od poznanika, pa i to je već, kako bi se reklo, maltretiranje. Ali dobro, do sad smo tako klapale, nismo se ništa žalile, sve 5. S druge strane, brojevi pokazuju da imamo puno pratitelja. Da, i slušatelja. A na Patreonu je trenutno 9 ljudi koji plaće. Prema tome, ja mislim da je sasvim korektno reći da mi nemamo namjeru iz svog džepa plaćati Zencaster snimanja. Tako jer da to je budemo, hobi, mislim sad imamo neke pare na Patreonu, ali tako, Ines? Trenutno imamo nešto para na Patreonu. U onom trenutku kad više ne budemo od tog Patreona mogle plaćati Zencaster, mi jednostavno planiramo prestati snimati, jer nema smisla da mi radimo svoje poslove i onda plaćamo za nešto što nam je hobi. Mislim, nama je ovo jako simpatično i zabavno i volimo to raditi i imamo super ekipu i nikako ne želimo nikog prozivati. Mislim, mi znamo, svjesne smo situacije u svijetu i znamo da naši slušatelji su jako mladi, neki ni nemaju kreditnu karticu, jer koliko ja i ne znam, na Patreonu samo i možeš kreditnom karticom platiti. Da. Drugčije ne možeš. Tako da razumijemo vas puno, ali samo tražimo da i vi nas razumijete. Ako dođe do toga da mi ovo više ne možemo, jer stvarno mislimo da nema smisla da mi plaćamo da bismo mogli snimati, a nikako nam se ne isplati, još gubimo i svoje vrijeme. Mislim, treba odvojiti vremena za istražiti to, za snimiti, za poslije Ines namontirati, paziti kad će se objaviti, mislim, to sve. I nije to problem i nismo mi ovo ni zamislili kao da će nam se isplatiti ne znam koliko, da ćemo mi od ovog zarađivati, ostaviti poslove i ne znam što recimo vani se radi, jer je to full time job. Ali da bi bio neki hobi kojeg ćemo mi moći koliko toliko održavati ili makar kupiti neku opremu, evo sad platiti da možemo uopće snimati, to smo očekivali. I tako da onim trenutkom kada to ne bude više moguće, mi ćemo jednostavno prestati snimati. To je to. To je to. Nema tu ništa. Ali super. S druge strane, super, hrpu epizoda imaju ljudi. Do sad već. Besplatnih epizoda i hrpu imaju, tako da nek uživaju u tim epizodama ako prestane. Da, ne bi samo htjela da neko poslije kaže kao joj, zašto niste ništa rekle, nismo vas čuli da se žalite. Mi se ne volimo žaliti, mi odradimo svoje, mi isto ovo radimo iz gušta, ali morate znati, biti svjesni da je nama jednostavno nepraktično da mi plaćamo da bismo snimale. Onda, mislim, možemo mi sebe nazvati jedno drugo, ja ću Ines ispričati slučaj koji mi je zanimljiv i bez da se snimimo, tako da nema jednostavno smisla da mi platimo da bi svi drugi uživali za džabe, a nama se to oduzima nam i vrijeme i stvarno ne vidim nekog smisla
u tome. Tako da evo, čisto na vrijeme govorimo, to se još neće desiti do kraja godine i ne sigurno imamo do kraja godine. I evo što snimimo i do 16. mi ćemo malo unaprijed snimiti, ali čisto da znate u kojem smjeru razmišljamo i da nas razumijete i da ne bude poslije drvlje i kamenje po nama kao eto samo su prestale snimati, ali zaista dokle ide, nećemo se lagati. Dobro, i beskrajno hvala svima koji su do sad na Patreonu nas bodrili. Da, naravno, puno hvala svima na Patreonu cijelo vrijeme. Neki su nam baš od početka i serijalce i puno para su nam dali i zaslužili su i više od ovih par epizoda mjesečno, ali hvala puno. Da, hvala svima. Idemo mi na današnji slučaj. Može, slušam. Ja ti, Ines, šaljem 2 slike, ću ti odmah poslije. Pa reci koga vidiš. Na obje slike vidim... čekaj malo. Ja htjela reći, na obje slike vidim iste ljude, ne vidim Boga mi, čekaj. Na prvoj slici vidim bračni par, stari, ja bih rekla da su bračni par, nekako ko da su se krenuli držati za ruke, ali nisu do kraja. Half i Suzanne Zantop. Ne znam di smo u kojoj državi, ali ok. Znači, to bi ja rekla da imaju negdje između 55 i 60. Dobro. Bože, sakloni ja i godine. Ne znam koliko na slikama imaju. Dobro, uglavnom on ima sjedu bradu, ono sve bijelo, tako da sigurno 60 ima. Šta, ona može biti malo mlađa, ne znam. I onda druga slika je da su to Suzanne i Half s kolegama, a kolege su sve nekakvi ljudi koji su završili neke visoke škole, rekli bi se. Jel vidiš koji kapice su oni? Znači njega vidiš, on je ovaj s bradom, drugi. Tako je, drugi, a ona je treća, je li tako? Ona je treća, da. Tako. I onda idu još i tu ljudi, ali svi imaju one kapice, kako se to zove, ima to naziv? Ne znam nije da li ima naziv. One što kupiš na faksu, posudiš od faksa, platiš pa je baciš. Eto. Da, danas pričamo, pitala si me u kojoj smo zemlji, bit ćemo svuda, ćemo malo proputovati, ali počet ćemo u Njemačkoj. Odlično. Znači, Half, sad ja čitam Zantop, a da li, budući da je Njemac je Zantop, ja stvarno ne znam. Ja ću ga onako zvati Half. Rođen je 24. travnja, odnosno aprila 308. Znači 1938. u Ekernfordu u Njemačkoj. Bio je 4. dijete u obitelji. Tata mu je radio u štampariji, mama je bila domaćica. Tata mu je našao ime u Bibliji, a njegovo ime je na njemačkom pomoći. Tako piše. Half. Da, kao... vjerovatno od Hilfen, pa ovo je pomoći. Meni on kod da se zove Napol. Napol, pol čovjeka. Pol čovjeka. Uglavnom, da bi izbjegli, da bi pobjegli od Drugog svjetskog rata, obitelj se seli u Španjolsku kada je Half imao samo 1 godinu. 3 godine kasnije, to je bila sad 42. Vraćaju se u Njemačku, a 48. se vraćaju u Španjolsku, tako da malo su, kad si pitala di smo danas, malo su Njemačka, Španjolska. Uglavnom, Half je bio fasciniran geologijom i kao mladić, vratio se u Njemačku i studirao je geologiju na sveučilištu u Freiburgu i tamo je postao prvostupnik. Međutim, zatim je putovao u SAD da bi dalje se školovao. Tako da je na sveučilištu Stanford htio doktorirati, bio doktorant i tu je upoznao studenticu iz Njemačke, Suzanne. Ona je živahna i sitna i ona je završila sveučilište u Berlinu kao prvostupnica političkih znanosti. I ona je bila sad u SAD-u da bi magistrirala. Tako su se upoznali. On je htio doktorirati, ona magistrirati. I tu oni kreću u vezu, jel? A Suzanne je rođena 12. kolovoza, odnosno augusta 45. u Kissingenu, isto u Njemačkoj, i bila je najstarija od 3 djece. Tata je bio menadžer u tvornici, mama domaćica. Ona je voljela badminton, mačke i klavir. I voljela jako čitat, posebno povijesne knjige. No?
Njezin brat, koji je fizičar, zove se Thomas, i živi u Njemačkoj, kaže da je ona uvijek bila ili najbolja ili druga najbolja u razredu, ali uglavnom najbolja u razredu. Znači, super. 69. ti je Half doktorirao i dobio je posao kao geolog na terenu i on ti je putovao u Južnu Ameriku na svoj prvi veliki zadatak. I Suzanne je išla s njim, te su ti se oni vjenčali 70. I tu ti oni zapravo počinju često putovati zbog posla njegovog, tako da su ti oni Ines proputovali Južnu Ameriku, Europu, Afriku, u međuvremenu je Suzanne rodila i 2 kćeri, Veroniku i Marijanu. 75. odlaze u Njemačku, gdje je Half bio istraživač i profesor na sveučilištu u Heidelbergu, da bi ga 76. zaposlio Dartmouth College. Znači, to je prestižno sveučilište u Hanoveru, u New Hampshireu, i tako ti se obitelj preselila opet nazad u Ameriku. Tako da, tu ćemo sad stati. Malo će biti u Americi sad, jer svud su bili. Ali zanimljivo da si ti pitala odakle su, ja? Pa kad imaju on ima čudno ime. Da. Tako da ti je on bio profesor na Dartmouthu kojih 25 godina. Njegovi prijatelji tamo su mu dali nadimak Mr. Sweetness, znači gospodin Slatki, recimo. Jer je bio jako drag i simpatičan. Tako mi i na slici nekako je Ines, ne znam, tebi onako simpatičan čičica, jel? Vodio je svoje studente u Meksiko i proučavali su zajedno vulkane i geološke strukture. Svakog studenog su recimo išli u Meksiko i njega su vulkani fascinirali i prenosio je tu svoju ljubav prema vulkanima i na svoje studente. Sad malo su oni bili drukčiji, jer Half je bio dosta miran i najugodnije mu je bilo samom, dok je Suzanne bila vesela, druželjubiva, puna energije. Ona je recimo pisala eseje o ženama u Njemačkoj u 19. stoljeću i pekla bi kolačiće za svoje studente s jednakim elanom. Znači, njoj ništa nije bilo teško. Jednostavno je bila žena koja je sve, bila je za sve. Ona je napisala i uredila 6 knjiga, a u jednoj od njih je napisala posvetu Halfu, koji je na više načina moja bolja polovica. Sad negdje sam pročitala da se ona bojala da možda ta knjiga neće biti dobro prihvaćena, ali je na kraju osvojila neku nagradu za najbolju knjigu germanistike. Tako da oni su, iako je Half bio malo recimo povučeni, ali zajedno kao par bili su dosta društveni i rado su pozivali prijatelje i kolege na večere i imali neke zabave. Tako da često bi ljudi došli, njih dvoje zajedno kuhaju u kuhinji i pričaju sa gostima i tako ti je bilo i te subote 27.1.2001. Kada je Roxana Verona, ona je profesorica francuskog i talijanskog na koleđu isto u Dartmouth, bila pozvana kod njih na večeru, te ti je ona krenula, došla, parkirala svoj auto na njihov prilaz oko 6:30 popodne, jel? Taman ti je napadao snijeg, znaš. Svjetla su bila upaljena, a Suzanne je prije toga rekla Roxani, jel, da će ostaviti otključana vrata. Međutim, kad ti je Roxana okrenula kvaku, odjednom je imala osjećaj da nešto nije kako treba. Jer uopće nije mogla namirisati večeru koja se ili trebala pripremati ili je trebala već biti gotova, jel, kad je ova već došla. Jel. A nije čula ni nikakav zvuk koji bi ukazao na to da je neko u kući. Znači, ona je došla, svjetla su upaljena. Mislim, 6:30 je popodne, prvi mjesec, jel, u 6:30 je mrak. Ali ne čuje se niko. Znači, to je to. I ona vidi da nešto nije kako treba, ali ulazi ipak u predsoblje. Kuća je uredna i čista kao uvijek. I ona zove, jel, Suzanne, gdje si, ja sam došla, ništa. Dođe ona kroz dnevnu sobu, sve je u redu, dolazi u kuhinju, sve je na svom mjestu, sve je čisto. Jedino što je hrana bila na radnoj ploči, ali ne pripremljena, ne skuhana, ne pečena, nego sirova. Jel? Kao da je neko krenuo, jel? Kao da je neko krenuo, ali nije završio i nema nikog. I sad ona zove jednog i drugog, niko se ne javlja i sad ona ide. Mislim,
Hrabra je, ja nisam sigurna da bi ja po tuđoj kući išla. Ja ne bi sigurno. Međutim, ona ti ulazi u neku malu radnu sobu i nailazi ti na njih dvoje koji leže u lokvi krvi. I ona ti bježi iz kuće, naravno, dotrči do auta i vozi se do najbližih susjeda. Sad, najbliži susjedi su im obitelj McCallum, to su Audrey i Robert, a taj doktor Robert zapravo je umirovljeni dekan medicinskog fakulteta u Dartmouthu. I oni imaju feštu za njegov rođendan, jel? Subota je, rekla sam ti. I odjednom im ova lupa na vrata i oni ju otvore i prepoznaju i pitaju šta nije u redu i ona kaže šta ona vidjela u kući njihovih susjeda, jel? I Robert i njegova kćer Cindy, sad ne znam zašto bi uzeo kćer Cindy osim ako i ona nije doktorica, jel? To mi je jedino palo na pamet. A budući da je on u mirovini, ona može žena ima 30-40 godina, jel? Tako da ti njih dvoje se voze do kuće Zantopovih sa ovom Roxanom, jel? Uh-huh. I stvarno, nađu Suzanne i Halfa na podu. I međutim, doktor ti je odmah vidio da su oni već mrtvi. I pozvali su policiju. Došli su, naravno, odmah kriminolozi i forenzičari. Zatvorili su to mjesto zločina, jel? I sad nema ti znakova provale, nema nasilnog ulaska. Mislim, vjerojatno da je ona, Roxana, to vidjela, ne bi ni ona ušla. Da je vidjela nešto, razbijeno, krv ili nešto. Na podu, koji je drveni, pod, našli su djelomični krvavi otisak čizme. Aha. Da. I pronašli su još nešto zanimljivo, nešto što nikako nije pripadalo tamo. Bile su ti 2 crne plastične futrole noža i obje su imale slova SOG. Međutim, noževi nisu bili nigdje. I sad oni su mislili, prema tome što su našli 2 futrole, da su vjerojatno bila 2 noža, što bi značilo možda i 2 počinitelja. Tako. I sad je njih... Pratiš. I sad je njih zanimalo da li je to sve bilo planirano, da li, mislim, obično kad ideš nekoga ubiti, ubiješ pištoljem, jel? A ovo je bilo dosta neuredno, krvavo. Ovaj doktor koji je došao, jel, Robert McCallum, je kasnije rekao da je ovo mjesto zločina bilo najgora stvar koju on ikada vidio, mislim, ali to je vjerojatno i bilo i prvo mjesto zločina, on je doktor. Ali dobro, on je navikao vidjeti mrtve ljude i sve, ali opet njemu je to bilo recimo šokantno. E sad, ako su ubojstva bila planirana, kako su ubojice bili tako smotani da ostave obje futrole? Jel? A ako su ubojstva bila rezultat svađe, zašto su ti ljudi imali sa sobom noževe? Mislim, ko nosi nož sa sobom, za svaki slučaj? Mislim, samo per vol u torbi, jel, Ines? Treba da te neko pita čime pereš tu svoju vodu. Uglavnom, smatrali su da pljačka vjerojatno nije bila motiv, jer nije skoro ništa ukradeno. Je nešto, ali recimo vrijedne slike, vrijedne stare knjige, to je sve, dobro, ko zna koliko, jel, ubojice znaju koliko to vrijedi, jel? Ali nisu uzeli recimo srebrninu iz kuhinje, iz blagovaonice, nisu uzeli dijamantne naušnice, broševe, niti jedan nakit koji je Suzanne držala u spavačoj sobi, niti kompjutere, Apple, niti onaj stereo, jel, niti televizore, ništa. Nestao je samo Huffov novčanik, ali pa koliko je mogao nositi u svom novčaniku? Jel? Nema on milijune. Mislim, on je profesor. Jeste na fakultetu, ali je profesor. Nema taj para. Ne. I uglavnom, budući da nije bilo znakova da je neko nasilno ušao, provalio, jel? Počinje policija vjerovati da su to bili ljudi koje je obitelj Zantop znala. Znači, ali mislim i to je, Ines, puno ljudi. Mislim, oni su profesori, oni su, znaš i sama koliko ti znaš ljudi svuda, jel? Ja, živote dodo i previše nekad. Tako je. Nekad baš onako puno. I oni su mislili, policajci, jel, budući da su ubijeni noževima,
da to nekako ukazuje na bliski odnos između ubojice, jel, i žrtava. Jer mislim, ipak drugo je nekog upucati, samo ono pritisneš taj okidač, a drugo je nekog ubost. I mislim, ubojica na kraju toga bude obliven krvlju svoje žrtve i blizu je i čuje kako vrišti i bori se, jel, mislim, užas. Ja. Užas, da. Da, i obično je onaj ko izabere ovaj način da ubije nekoga, bijesan. A bijes znači da ima neke strasti, da ima neke poveznice prije, jel? I sad oni žele otkriti ko je tako ljud bio na njih dvoje, jel? I oni kreću istraživati, jel, njihovu prošlost, ovo sve što sam ti ja ispričala, ali oni ne mogu naći nikog ko njih ne voli. Dapače, svi koji su ih znali bili su u žalosti, ne mogu doći sebi. Kao predsjednik tog koledža, jel, Dartmoutha, je pričao, kad su se oni svi okupili, kaže, izgubili smo 2 dobra prijatelja. Ako je itko bio od povjerenja, ako je itko bio kompetentan, optimističan, prijateljski nastrojen, prema svima stabilan i pouzdan, onda su to ovo 2 dobrih prijatelja. Znači, oni nisu mogli naći ljude da kažu nešto loše o ovo 2 ljudi. I sad, mislim, ljudi su u žalosti, ali su s druge strane u strahu. Jer ubojica je možda upravo među njima. Znaš, sad, kad ne znaš ko je, može biti svako. Jel? Ko bi roknuo 2 profesora? Hajde. I sad ti se policija prvo fokusira na Roxanne, jer je ona prva osoba koja ih je našla, jel? Koja je trebala biti tamo. Međutim, kad su krenuli ispitivati to, vidjeli su da ona, mislim, zašto bi ih ubila, žena je došla na večer. Sad još jedan sumnjivac rano u istrazi bio je neki čudak koji je radio u nekom restoranu u Dartmouth Collegeu, jel, unutar tog koledža. I on je radio tamo kao perač posuđa. Sad on ti je bio malo čudan tip. On ti se na internetu recimo predstavljao kao najveći živući znanstvenik. Aha. Ali dobro. Svi su ga manje više misle da je luđak, a ne znanstvenik nikakav. Znam ja par takvih. Da. Radio kao je perač posuđa, ali ok. I on ti je 99. recimo počeo objavljivati i žalit se na menadžment Dartmoutha i tvrdi da administratori su upetljani u nekakve zavjere. Tako da, ok. I mislim naravno da je dobio otkaz. I on ti je zatim objavio da je Dartmouth proklet, kako on to nije prouzročio, ali tu je da promatra, kako su mu se svi smijali 10 godina, ali sada će se cijeli svijet smijati kad čuje loše vijesti iz Dartmoutha. I zatim su ubijeni Half i Suzanne Zantop. Znači, da li su to bile te loše vijesti iz Dartmoutha? A još je jezivije što je objavljivao poslije ubojstava. Kaže, zanima me da li su našli 2 oružja u kao kući Zantopovih. Ako jesu, to bi ukazivalo na to da su oni ubili jedno drugo. Tako da ti je ili je svatko sebe ili jedno drugo, kao on ti je tako u svojim objavama sugerirao. Naravno da su ga detektivi pronašli i on je rekao da je on doma to objavljivao, te poruke tijekom cijelog dana kada su oni bili ubijeni, i na kraju jeste njegov kompjuter pokazao da on stvarno jeste bio aktivan i da on je bio doma i eto pisao te gluposti, kužiš, nije on nigdje bio. Zatim su ti intervjuirali Halfovog asistenta Toma Douglasa i on je rekao da on misli da netko ima i motiv da ubije Halfa i Suzanne, a i da je možda bio u mogućnosti. Recimo, to je profesor koji je doktorirao na Dartmouthu i htio je tu ostati raditi, ali jedino mjesto koje bi njemu odgovaralo bilo je Halfovo. Dakle, dok god Half tu radi, za njega mjesta nema. A sad, tog dana, kad su ubijeni,
Taj tip je bio na nekoj zabavi u blizini. I detektivi naravno kreću istraživati to i nalaze auto koji je unajmio dok je bio tamo, jel? I našli su ti nekakvu veliku kutiju u prtljažniku koja je na sebi imala nekakvu sumnjivu crveno-smečkastu mrlju. I oni su ti istražili i kuću gdje je odsjeo s prijateljima, ispitali sve njegove poznanike, otišli u Arizonu, uzeli njegove otiske i uzorak krvi, intervjuirali njega, ženu, sve. U početku oni nisu htjeli davati naravno nikakva imena, zato ja ne govorim ime. Međutim, njegovo ime ti je procurilo na kraju u medije da bi ti Boston Globe na naslovnici objavio priču. Detektivi vjeruju da su ubojstva profesora s Dartmoutha zločini iz strasti najvjerojatnije rezultat afere koja uključuje Hal Fazantop. Znači, veze s vezom nema. Na naslovnici, mislim. Da bi ti idućeg dana isti taj Boston Globe objavio na naslovnici da povlači priču, da ti navodi o aferi nisu točni. I ispričali su se za članak od dana prije. I kažu da im svakako nije bila namjera da povećaju patnju obitelji Zantop, njihovih prijatelja i cijele zajednice u Dartmouthu, ali onda ne ideš s tom pričom na naslovnici ako nisi apsolutno siguran. Tako je, da. Tako da, evo, ne znamo ni tog čovjeka, ali nije on, dokazali su da nije on. Dokazali su da su njih dvojica, zapravo, iako ja njemu ne znam ime, njih dvojica zapravo bili prijatelji. Ništa drugo, sad dobro, ne može on ostati tu raditi, otiće negdje dalje, mislim, kad imaju nekog na tom mjestu, šta da sad čovjek radi. Mislim, naravno, detektivi tu ne odustaju, oni pokušavaju pronaći sad gdje su točno kupljena ona 2 noža čije futrole su pronađene na mjestu zločina. I oni uspiju naći kupca. Oho. Da, kupac ti je James Parker, koji živi u gradu Chelsea u Vermontu, kojih 45 km od Etne u New Hampshireu, a James Parker ti ima 16 godina. O Bože. Da, i nije poznat kao neki problematičan tip i on ti prizna da je on kupio noževe za sebe i svog najboljeg prijatelja Roberta Taloka, koji ima 17. Ali oni su htjeli sebi graditi neke utvrde. I James kaže da su noževi bili previše teški i da nisu mogli njima lako baratati, tako da su ih prodali nekome kog ne znaju, strancu. No. I policija ti ispita i Roberta, i on kaže istu priču, da je ovaj kupio, ali nisu mogli njega. Sad, već su ti uspjeli detektivi saznati da se Robert pojavio u školi sa porezotinom iznad svog desnog koljena istog dana kada su ovi ubijeni. I on ti je rekao da je bio u šumi i pao je na neku konzervu i ogrebao se. Baš od cijele šume padneš na konzervu? Da. Dobro. Sad, obojica su pristala dati svoje otiske prstiju. Kad su intervjuirali Roberta, tražili su da mu pregledaju cipele i čizme. I on i njegovi roditelji su pristali na to. I sad oni surađuju, sve odgovaraju i nemaju ih razloga uhititi dok sve ne ispitaju, i smiju se oni vratiti kući svojim roditeljima. Međutim, idućeg jutra su ti oni pobjegli od kuće, obojica. Aha. Tako da ti je Jamesov tata, John Parker, obavijestio policiju. On nije znao tada da su forenzičari otkrili da jedna Robertova čizma odgovara onom krvavom otisku na mjestu zločina. Aha. I uskoro su ti oni uspjeli povezati njihove otiske prstiju sa Robom i Jimom i našli su ih na onim
futrolama noža i našli su njihove otiske na stolici u kući Zantopovih. I zatim su ti, kad su krenuli kuće pretraživati, našli noževe u kutiji u Robertovoj sobi. Na jednom su nožu bili ostaci Suzanine krvi, na drugom Huffove krvi. I tu ti policija izdaje naloge za njihova uhićenja, ali oni su zbrisali, jel? Oni su ti uzeli Jamesov auto, međutim ostavili su ga pod snijegom i stopirali su. I stao im je neki vozač kamiona koji se sažalio nad dečkima jer i on ima 2 sina doma, ovi su mu izgledali umorni i namučeni i on ti je na kraju preko svog radija, znaš kako ti šoferi uvijek imaju radije s kojima se čuju sa ostalim šoferima, jel? I on je pitao nekog da li neko ide do Kalifornije da bi povezao ova 2 tinejdžera, ne sluteći da policija sluša tu frekvenciju. I jedan policajac je odmah rekao da će on. I neka ostavi dečke na jednom odmorištu, on će ih pokupiti. I vozač nema pojma. Znači on misli da je neki kolega vozač, jel, se javio. Ništa ne sluti i on ti na kraju njima da $10 da pojedu nešto dok čekaju. I tu je policija njih pokupila. Vozač ti je kasnije bio bijesan kad je shvatio kog je vozio i on ti je tražio svojih $10 nazad. I dali su mu. Ne znam komu je vratio, ali tražio. Ubojice je vozio, kužiš, još im dao kao siroti dečki. Da, ja. Zamisli. Što je najgore, mislim, oba ova dečka su ti bila iz skroz normalnih obitelji. Znači, Robertov tata Michael ti je bio stolar, imao je svoju radionicu, pravio je neke stolice Windsor. Njegova mama Diana ti je bila patronažna sestra. Rob je bio jedan od 4 djece, imao je 2 starije sestre, jednog mlađeg brata. Jedna njegova sestra, Julia, je imala neke poteškoće razvojne. A Jamesov tata je bio graditelj, mama je radila na pola radnog vremena kao učiteljica i imao je stariju sestru Dianu. Znači, oni ti žive, ine su gradiću od 1200 ljudi i uglavnom svi ih znaju, ako ne njih, onda njihove obitelji, jel, mamu, tatu, ne. Netko od njegovih prijatelja iz škole za Roberta je rekao da je bio prilično normalno dijete, da je imao hobije, da je imao prijatelje, da je bio veoma pametan, da je bio veoma brzo je razmišljao. I on kaže, ja bih rekao da on to nije napravio, da on nije takav, da on dosta je miran, ne puca pod pritiskom, ne naljuti se brzo, ne zanima ga oružje, ne zanimaju ga noževi, ništa. A isti taj, jel, prijatelj iz škole je za Jamesa rekao da on definitivno nije taj. Susjed je rekao, za njih nikad ne bi očekivao da će ubiti nekog. Nikad ne bi očekivao, kao nema šanse. Ja ti sad šaljem slike. A eto, očekivali, ne očekivali, tako je kako je. Da. Evo, jesi vidjela Roberta i Jamesa? Ha da, dica. Pa. Dica, to su meni sve dica. 16 i 17. Da. Čak za Jamesa su rekli da je bio kao razredni klaun, jel? Uvijek se on imao veliki smiješak. Nekad bi obojao svoju kosu ili nosio neku šarenu robu i izgledalo je kao da uvijek traži pozornost, jel? Pažnju, da. Da. Dodo moja, na ovom prvom bi rekla da je zbunjen ovaj Robert. Pa da. Da je neki zbunjola totalno. Pa da. A ovaj James kaže, evo, svi da je bio presmiješan. Eto. Da je svirao klavir i bas i bi u bendu u školi, mislim. Znači, kako istražitelji sad ispituju, jel, sve ljude koji ih znaju, svi im govore kako su oni divni mladići, kako su super. Ajde reci. Aj reci, Robert je nekontrolirano plakao satima nakon što su ga uhitili i on je pokazao puno više emocije od, recimo, Jamesa. I onda su ga ostavili, znaš kako oni imaju svoje taktike, ostavili su ga malo samog,
u toj sobi za ispitivanje i on je mislio da ga niko ne može čuti. Mislim, oni svud imaju mikrofone. I onda ti je on sklopio ruke i gledao u plafon i rekao Jim, tako mi je žao, Jime, tako mi je žao, možda da sam više koristio svoj mozak, žao mi je za sve, žao mi je. Ali znači žao mu je što je vjerojatno svog prijatelja Jamesa, jel? Zeznuo, nije nikada rekao da mu je žao što je recimo ubio ljude. Da. Tako da u novembru, odnosno studenom 2001. sud ti je odlučio da će Jamesu suditi kao odraslom. Međutim, oni su rekli odmah da neće tražiti smrtnu kaznu jer su oni tako mladi, ali mogao bi dobiti doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja. I tu ti je James se složio i hoće sad odjednom pomoć policiji i hoće svjedočiti na sudu protiv Roberta. Jel? Tako da bi dobio manju kaznu. Jel? I on će priznat samo da je on ubio Suzanu. Tako da on je složio takvu nagodbu da je to značilo da će on dobiti recimo od 25 godina do doživotnog zatvora, što znači da će već moći tražiti izlazak na uvjetnu za 16 godina kad ima 33. A Robertovi odvjetnici su rekli da će on se izjasniti da nije kriv zato što nije bio uračunljiv. Da. Svako će se nešto... Svako će se nešto sad probati, da. Sad, kao dio nagodbe, James ti je morao reći sve o zločinu. Znači, morao mi je ispričati kako je išlo. I sad, ovako ti ide njihova priča. Znači, njih dvojica nisu htjela na fakultet, oni su htjeli putovati. I oni sad razmišljaju hoće li u Europu ili na Novi Zeland. Ali su se odlučili za Australiju, jer ona ima divan krajolik i divne stijene za penjanje. Znači, razmišljanje 16-17 godišnjaka, to je to. Imaju samo manji problemčić, nemaju nikakvo para za to, za otići živjeti u Australiju. I oni izračunaju da im treba oko $10,000 svakome da bi si kupili karte i mogli živjeti u Australiji neko vrijeme. I sad, gle Ines, nemaju oni vremena raditi, štediti. Već im je 16-17 godina prošlo u ništa, kužiš, nemaju oni sad vremena. I oni zaključuju da će puno brže doći do para kriminalom. A gle, nema šanse da se njih uhvati, oni su puno pametniji od ostalih ljudi. No? Normalno, pa to svi misle. Kad imaju 16 ili 17. Počnu ti prvo krast poštu od ljudi u nadi da će naći karticu i pin. Ali ništa. Ja. To su razmišljanja tinejdžera. Zatim su ukrali jedan auto i sakrili ga i htjeli su ga prodati za $3,000, ali kad je kupac tražio papire, mislim on mora prepisati na sebe auto, oni nemaju papire i to im je propalo. Onda su zaključili da moraju ući u nečiju kuću, uzeti im kartice, prisiliti ih da im kažu pinove i onda ih ubiti. I sad, prvo su ti došli pred nečiju osamljenu kuću i rekli da im je crko auto, ali taj ih nije pustio unutra. Onda su vidjeli da im to baš ne ide, pa bi bolje bilo da kažu da rade neko istraživanje o očuvanju okoliša. I tako ti dolaze pred drugu kuću, ali taj ih nije pustio jer je rekao da čisti bazen. Ali ko ih je na kraju pustio u kuću nego Half, profesor, kužiš. I on ti pristane odgovarati na njihova pitanja dok Suzanne priprema večeru. I sad je problem tu, oni sad njega trebaju, mislim oni su ušli unutra pod izlikom da imaju tu neku anketu. I oni kreću nešto ispitivati, a oni nisu ništa pripremili, oni nemaju anketu, oni nemaju pripremljena pitanja. I James kaže, ali dobro sad je to njegova verzija priče, jer on se tako nagodio, on kaže da u jednom trenu pomislio pa ovo su ok ljudi, ne moramo njih ubiti, vidiš da nam hoće pomoći. Ali kao, Robert je samo gledao što oni sve imaju u kući,
A zapravo najviše je Roberta naljutilo kad je Half komentirao da su se trebali malo bolje pripremiti za to anketiranje. Jer oni ne znaju ni što da pitaju, jer nisu oni to pripremili, njima je to palo samo na pamet, kužiš. Međutim, tu je Half stvarno dobričina kakav je, jel? On se ponudi da im nađe broj nekoga tko im može pomoći s tim istraživanjem. Vidi da su mladi dečki, on siroče misli da oni stvarno došli anketirati. I on kad ti se okrenuo da bi išao naći taj broj, navodno, prema Jamesovoj verziji, Rob je otvorio Jamesov ruksak, izvadio nož, izvadio ga iz futrole, a Half ti se, valjda u zadnjem trenutku je skužio da ga neko će ga napast i vidio je da ovaj je krenuo prema njemu i počeo ti je vrištat i zanjihao se u svojoj stolici. Međutim, već ga je nož probao. I oni su ti obojica pali na pod i on ga je samo bo. I međutim, u jednom trenutku slučajno je i svoju nogu porezao, jel? I sad kad je to čula, Suzanne je utrčala u sobu i zgrabila je Roberta za nogu. Međutim, James je uhvatio nju i vikao neka ona šuti, na što mu je Rob rekao prerežio je grlo. I kao James je oklijevao, međutim na kraju je i on uzeo nož, mislim to je sve njegova verzija priča, on priča priču, jel? On siroče nije htio, nego ovaj mu je rekao, jel? On je uzeo drugi nož i zabio je ga njoj u vrat i onda je prerezao grkljan. I ona je pala na put. Strašno. Da. Horor. Da. Navodno je tu onda Rob pustio Halfa, jer mislim već ga je do tada ubio koliko ga je izbo, otišao do Suzanne i navodno je htio vidjeti da li može njegov nož proći kroz njezinu lubanju i onda ju je po glavi počeo bosti. To je sad Jamesova verzija, da je to Rob radio. I oni su ti Ines na kraju uzeli samo njegov novčanik i kako su oni žurili pobjeći, jer ova je dolazila, mislim, a i to im je prvi put, imaju 16-17 godina, jel? Oni su zaboravili ukrast išta osim tog novčanika. Znači, samo novčanik, on ti u novčaniku imao $340. Oni su ti ubili ovo dvoje ljudi za $340. Bože sačuvaj. Da. Bože sačuvaj. I to ti je to. James ti je dobio 25 godina zatvora s mogućnošću izlaska nakon 16, ali još nije izašao, sad je 2023. A Rob je dobio doživotnu kaznu zatvora i njih dvojica ne smiju nikako biti u kontaktu. To im je zabranjeno. I to je to. Katastrofa, radi $340. Ljude koje nisu znali, ništa im nisu napravili, ništa im nisu... Znaš kako policija je krenula kao, pa možda su ih znali, pa nema kao tragova, pa naravno on ih je pustio siroče u kuću za tu anketu, on će im odgovarati, on će upropastiti sebi živote, roditeljima živote, ja ne znam. Ugasiti 2 života. Ugasiti 2 života. Čovječe, Milene. Ajde reci. Ne znam, ovo mi je prestrašna priča, zato jer uvijek očekujemo da ima neki dobar motiv, jel? To ti je nekako logično, da negdje neki motiv i to dobar postoji, ali ovdje motiva bilo nije, ovi ljudi nisu ništa krivo napravili. Ništa. Znaš mislim nema opravdanja za ubiti nekog, jel? Kao, nema opravdanja, iako ja, recimo, mogu se posložiti u glavi kad neko tebi radi neko veliko zlo, da ti imaš potrebu njega, jel? Riješiti. Mislim, zavisi naravno što je to veliko zlo. Tipa da mi neko siluje dijete, naravno da bi mi to bilo onako, jel? Naravno da bi imala potrebu na neki način se osvetiti ili nešto, ne znam, ne želim se zamišljati, stavljati tu poziciju. Ali ovo da ti iz čista mira, bez ikakve logike, sa svojih 16-17, totalni idiot, ubiješ 2 ljudi radi $300, 340, ja ne kužim. I sad ne znam, tu su oni pričali kao Robert je plakao, on je bio dosta emotivan, jel? Ali više se ispričavao Jimu, odnosno Jamesu,
A ovaj je bio kao dosta hladan i on je pričao svoju verziju. I sad, znaš, tu je isto pitanje koje od njih dvojice baš... Znaš, da li je... Mislim, obojica su krivi, da se ne lažemo. To sigurno. Ne tražim, ko je više kriv, ko je manje kriv, ali... Znaš, sad ova verzija je Jamesova verzija. Možda bi Robert ispričao drugčiju verziju. Mi nećemo nikad saznat koja je prava verzija i prava istina, šta se tu točno dogodilo. Mislim, ovo je vjerojatno otprilike. Sad, ko je koga, kako, gdje je prvi, to ne možemo mi znati. Jer, mislim, kako vjerovati ubojici? Da sad govori istinu, ali mi je strašno. Strašno. Eto, divni ljudi. Nemam šta reći, ništa da završimo ovo jer stvarno je... Ovo je koma. Eto. Još pogotovo što smo i mi profesori, tako da i ne nasjedaj. Nemoj kad ti kucaju. Ja bila jednom, ovo kad sam bila u Beogradu, kucali mi za neku anketu. Isto 2 mladih. I onda su me samo zapravo htjeli pitati za koga ću glasati. Ja rekao nisam ja odavdje, tako da mislim... To vam ništa ne znači, ali nikad mi niko nije drugi za neku anketu, ali sad da se to desilo poslije ove priče, druže, vozi s mojih vrata i ti i ta anketa. Nosi si ju kud god hoćeš, nemam para. To je to. Pa nisu ni oni $340, mislim, pa nisu sramota. Što nečiji ja nemam do u kući ni 40. Tako da kod mene bi stvarno jadni nikako prošli. Nikako. Ništa, Dodo moja, hvala ti na ovom slučaju brutalnom. Voljela bi da nije baš takav. Baš je nekako težak. Pozdrav svima. Pozdrav.